Ni sambula rangone ko talanoa amin'ny tokany o tarisi vonindilo nando talana itakitaki ni tukutuku ni Kovidi-19 namba 3. O betul talanga nangonongo meu baka binivinaka be nongondoni baka sala o kali vonindilo nanona buke yau na kena biu bata na ulutanga na vitano takatiku ni kuwa na ulutanga ngo na Korotini na bimbi ni nonta kila na vosango na Korotini senadana baka Britania na quarantine ni kuwa na wasietu kina baka tolu na Talanoa matai nonta reida na baka tatambu ni bela kwa yaki sena kena baka Britania na curfew ken karua na iduru-duru yan ravi checkpoints kena keni katolu songo tumbu na bela kwa yaki lockdown keni matai menda reda manda na thapa manda na imbale-mbale ni Korotini keni imbale-mbale ngo na kena songoti ni bela kwa yaki ni tamata na kena tarovi na ndewa ni mate goe baka bimbi saranga veira sakuni tiko veira na mate bela te verna buni wai sianga tiko ni matata na baka tangende ni mate sa tiko veira ngo vesulenga ndo na keni baka retaki ni vonua ni Korotini eviti na tin kadhiwa tin kandua kina tin kadhiwa ona salu kadhiwa rangone na ndona yanu na thano makongai na sana lo mai viti o klasa wikem ni sana rongo tambeka ya a Korotini ni matengo na buka-buka go tau saranga mai na nona lewa na maten tu Britania kamai ramai tu makongai na be mata tamata mai na be wasa Pasifika wili kina oira na Tonga ora mi Samoa wili talaki na rawe kanda mai Aotearoa New Zealand so talanga me tuwalu wati ke rato mengil waji na yanu talanga Hawaii ko wati tiku kinango na yanu Molokai yanu talatunga ni Korotini ya na taronga na tamana muna embiu kina nding te kina makongai ki Molokai baleta ni senga ni kune endona iwali ni mate ngo na buka-buka ya toto wata talanga na mate ngo na Covid-19 kadiwa senga talanga ni kune na kena iwali kongone arangone kambimbi kina vikenda menda kila na dhabuna buna dhaka tiko kina eviti na Korotini dareda kone yanu makongai dareda ni toka saranga na lomandonu ke viti na sana loma viti na huna relaki Korotini kina na buka-buka makongai ko ya merli tu saratunga kina bakangalala kena karua ya mekako ni dewa na mate ka ndo talanga kene bimbi amenda kila ni sember talanga ni kune na kene wali iya tore lima sanga bul kawalo na embaki rangwani tin kadhiwa tin kandua kena tin kadhiwa ona sanga bul kadhiwa sanga lutu sombo na kendre wil na towir na buka-buka ka sama ni kuni talanga kina na iwali ni matengo otoya sanga itu kita kimai na norang karabi na buka-buka kina bol ni mbula tama bua kadana tikongo na PJ Tumi ya rangone me bakanga na norang karabi se Korotini taki na buka-buka me makongai ena beto to batal tiknga na nonta kila ni mbale ni vosango na Korotini ena buku ni kena tango maki na dewa ni matengo na Kovidi-19 kadiwa reda mana kondo na ulutanga talanga rangone kadana tiko na Korotini yandundua go na lawa imbiu saranga beira na lisumai balangi dondonu mera Korotini me tin kavana singa ena na rere taronga mbeka atamna kuna tin kavaki na singa baleta era tukuna na buni wai ni taura tin kavana singa mengai laurai na vonua endewa kina na manu-manu ni matengo ni Covid-19 kadiwa beir na sa ndo Korotini andundua tiko rangone sarang kendo ngole ani na tambah nimbula merlaki si kovira melorai na non rambulan bole binaka kongona obetor na tiki ni ngonongo da babi ni binaka bir na tambah ni nimbula na non rangkarabi tiko na lisumai balangi
Danarit sareni na mateni ulutangango na wakatatambu ni vela ko yaki. Siya na curfew. Na tako manda na curfew. Kaya matai, kwa na lawa tu baka matini tu kambiu mai na kena ngauna me wakatambui na vela ko yaki. Kaya karua, kambi mbirangone menda tiko keve e vale. Kaya katolu, ni sambiu mai na kena lewa baka matini tu e kambi mbi me muri. Ve kenda nangasi, wakatalanga kina we kenda talanga nangone. Na ngona ni wakatatambu viti sa ambiungo me na walu na kaloko na mbongi kina 5 na kaloko na matakalilai. Ateka bu mai na katol sanga bulini machi ya teka bu na tina kaloko na mbongi ngo sa toso mai kina walu na kaloko. Sa kambi mbi me muri na lawangora ngone baleta me tarobi na ndewa ni mate. Baleta na mate bungo sesenga tukngani kune na kena waini mate. Ne koroni ulutanga rangone na idhuru yan ravi. Sena kena ba pertania na checkpoint. Ia da baka binaka berto na tambani ni ubisa na nora sa baka itabiti ko menga ravi se mean ravi na vei tolo di sala. Ene karua soli na ngalala ber na ni banua merangoli daka sombe kana ngandre merangoli bal nimbula se merangoli ni boli i metatolo na nora sukalista le kivali. Ya tambu talanga na daka songo kena vela ko ya kibaka betalia. Sa kereisa nga bakukoa kenda mai fiti me muri na lawa ongo. Ne katolo ni ulutangan ko na songo tumbu na bela ko yaki. Ni sana rongote tikumbeka ngona lockdown. Zamata na keni mbali. Keni mbali ngona songo tumbu ni bela ko yaki le wambimbi ni lenga tumbu koso. Le wasar nga me na matintu me taro wikina na tamate na non rambiuta na non retiko me baka ni sakila bikem ni mbeka na ngwani ni tiko me lautoka bikem ni talanga ni tiko isuva sa baka tambui tiko na bela ko yaki sa songo tumbu saranga na bela ko yaki ngone ya kambimbi menda muria na lawa sa ambito mai na matintu ni le wasar tu nga mai na prime minister sa kambimbi menda muria na kana lawa baleta ya non te pinaka. Kebaka enta setiakan di bakarorong orangone na bida na kana yato kono na bitan lo takatiko na ulutangan ni Korotini kani matai nambalabu tiko ngana to songo tumbu bikem ni rangone ni na setiakan ni lebuli o tabat kina ro na setiakan ni lakoy takavaka na kani karua na dewa bakalebu na mati kung na kambimbi menta rongoda na wakatutu sambiu mai menta tiko wakandua e vale. Kena kini katulu kaya wakanda sega ni bakarongorongone na lenga kino kenda na lenga talanga ora na wekanda. Aunita kano ni marota kana nanta vital no ni kuwa na vital no tiko ni ulutanga ni Korotini. Au bia baka bini binaka be leo bunindilo na nona bibuke na kena dhaka na video ongo. Nigay baka vengo. Samo de.